hakahnya tarik uleber. Menteri Rang Badu kari India Narendra Modi ulaple padba yaka Swadesh Darshan Project 1.0 baningkong ban Kyntiew bat penroy yaki jaka jengok kai Peit hakeleng ki distrik kari India. Ha Meghalaya ka Eastern West Khasi Hills District kala yo ban penbha bat ban penjana yaki South Li ki jaka jengok kai Peit ki bakentup yaka mau Darshan Peak Laudisai krem tirot sing nong klau Cree River zip lining maulu mauyong barka khudoi ko mang falls sok tengkur. Ya kini ki project Menteri Rang Badu ula pli padba hakajingyalang kabalalong Hasrinagar lengba ki dur na hau video conference. Hamai rang ban shimbenta hakane kajing pli padba lapen kre ha hall jong ka office PHE hakabala sakhi da uba medba lengdo MLA Mairang UDC ba Gideon Karamau Plang, UCM Kahimanong Klau, UPAM PMCM Le, UADC ba MDing Do, UBDO mau Darshan Block, Kisor Darshnong, Kinong Trey Sorkar, bat kipad ba Nong Shong Shnong na Mairang. Public convenience kapan ha keren kirap ng Klau, building deck ini kadan ha po ng Klau. Ini traditional market. The sumber home organisasi ada manajemen dua crown banyui ba ini skim ki bagi registration baru kata ilala ya kapan benda wala dan kuno hanu ka ba dan sate di tempat yang itu ba tray kontraktor dan registration bagi Peit ba dia berdekat keluar kat bala nampak nama jumlah nak bantah istong ditahu di jombi bat nak bantah inosus nama kunju bantah semua kita katuk ni kita kuat melompat manok laut kena nak dia bawa lorentu kita phone dengan orang di kuat bantuan ini bagi dalam skim di hotel kita nak kalian ke sorka kita belum kejenap nak bantah jombi kita jual lei don pada dulu bahawa mira sorbet gimio lei ki criteria dari ki condition di mana kalian ke government kalau bo pinhapan fulfill iki pinhapan penbiang yang ikut Islam joki kenapa ki skim di bawah sokal ke ki balong harga form of subsidy kita akan menuju betul joki ipoy do 100% Upaya 100% bantu tata. Jadi nasoban orang ba di local engineer, lalu management, lalu di group, di organisation, lalu di society, kita Darshan ia kali berkabu nak benda joki. Nama kini kalau berjiran, ia kali business berbicara masalah.